Another Malakan Yam Kanastin Kontin Barwani Titi Bakaling Läär ban lingwasame bala Luk Dr. Yang Machar Luk Ɛn Korwi the Badegdian Man Luk Ɛn Walle Kashang wal Baroga Pai Badeg Ronki the Dangro and Dangro the Bakal Barodan Palpinka Linde Kamanana Chalat Gwalok Kiman Chanon Kon Kajari Pode may be all the detailed in Kona Chaladan Walle be a Kalim Kajari Pode many I can convey Yami Jiram Jidit Kano on TV channel Gorjano Dian, Noro 90 channel in support, can YouTube Dian subscribe, can you go Facebook da, can Noro 90 TV page, Gorjano Dere follow, Kadere Nyabani Kokian, Ko de Laritik, Dekan Shamalaship, Kaji, Guadana Paikalari, Gorjano Bisharba, Bijatu Bekabi Shia Ganete Kokian, and Abanaman Road of Guaza Banjaling, can look and call the bad deck Dian, Men Chalat, Gualok, and Lokani Dr. Machatin, can you quarter. Bay nyok me lare je en walle chang wal baro ka pay badak wonkin dangro jen dangro bakalen aje lukan koru de badak dien a special court ki luk ndan en lokare which ka juba ki le kon en luk atil lokay first by president Dr. Machatin cha lugo mo cha tu gan walle shirmana ngai kon dialen o chang me lep ke ne dial ka de ngaji no amu mi balar Dr. Machar Man talk gena gwasa me kaje lugan walle che kan no kan Dr. Machar kan right ko te ga tun mota gam da kan laslet anetin kontila jimwani ban man dana shala da kan gwasa ban jeling do ba dan an karwai kana tum gaje ko te kan wani to gorka no de laslet no kati lukan wo de ka laslet kaje report me ban jeling ogwa gwasa me I wanted to call la jilok kere to call la jaisni Liepka ken oken beken medan e shalat a Dr. Machar defense team kene to content ganka Dr. Machar ala defense lawyer ka Liepka ke ko deken me sha request deken a lot and we me man ka ki mun loke te ga jo machalat and a Dr. Machar ala defense lawyer ka chikala no taken permission ke tikenetin kon la jimoni netin kon ti luk eno de ka jako de kan audio kene video de kan record akan look an network ne da ka machara kana de kan video dien de kan record kan de kan de camera dien de kan audio kene video de kan record ke je gwalok andana lokani da ka machar rewi ka juba ne Dr. Machar kenene kan do badana gorkan no de Dr. Machar de lugo de je record kaje o bakal wak kata andan en lat kan lukaje korun chabulo gore je me cha gor gwas me ba shwalin gane je ke video kana audio wa belug be jagan me tek tek nono kajen je ladin walle kenetin kontin nokuluk no tele decision mi kana kan kajen je ladan walle ka shanka wal baro ka pay ba dag ronkin dangro nyan dangro mi do bakel ne de ko la judge tele mi kana lar ano de ka lar no shalo ke sha no tele mi kana lar dundo shi kan duk kana kap jok dugo mo cha kap ka changa wal bangwan ka pay ba dag ronkin dangro mi jan dangro mi do bakel mu no di ke Wednesday mu machanga doka jok ba lugo mo banyo ko munyor ke ja munyono di beneti konda different lo ye Dr. Machar bike lep ameni mi cha lugo mo cha nyogo nyuri ka cha kan permission ko de kan recording de kan talk audio kan video de kan talk mu ko kan record ka code gwa dana doka Dr. Machar den munyono di bige kanin dangro nyura Leave can man about the site and it call a judge. And you have she the fellow you're a Carodian, and many prosecution team. Never calling going to Dr. Machar, bigger to Libre Bunny. Native Mandika teacher no qua look what your joker. Mila look at your joker. Mr. Benko they just talk, they Dr. Machar there right by your joke. Go take a decision to beg back the lad Carodian and Wano. Make con yale. En case a many a query the made energy to occur Nasser was a dane chinwer wai ami chicken yin ke dine as SPDF
ka chwa di mi SPLA ai we chwa ka che ka no kan tiken ka tit ka kore da na shitwo a shen me ji kan on no de kan ko de kan kap chong chwa ka gwain ka chwa dak ma char chwa je yen re wi ka juba ka chen dang ro bakal ka pai di ka pai dok won kin dang ro wi jen dang ro di chwa kep kel kan ne kan kon kwala du kan wale ka je kel en le logon walle mu kwala du kan ka cha yo jok ala prosecution team lip kan yo ne biga me da ne cha go ne ka ku me SPLA yo bi kan nyok ka me de kan ngene de kola ja cha ga ju no ne aware lokti ga kamra ne dang ro kamera kel awadung SSBC la Sudan Broadcast Corporation kan de kamera nyam kamera rewde chala do dung prosecution team la de defend lawyer ka ta da ngi keneje kine de kola prosecution team tikala do ne kan tel ga kamera mutu gwalok mutuna ajena danan chala da kan ka gwade da ne cikin te ka lukan kore barawdien shaga jogono bana jek ka Luk Ɛn kwala lukan walle ala lukan kore badak den ko don de bilara ke information ke report ka manan sure lat cha jonga no yen ka shamul bangwan ka taiba dak wankin daro jandang red bakal binanyo ka mu na gwalok ba decision ba de kulo mun ni ba ne de ko na SPLA ayo ba ka mu permission ko bi ko audio ka video ka record ke ba ne de ko la prosecution team ba la de notikan ga camera mila ka recording net ka je railok ba jo la de changa mo changa dan tinanyo ko mun na ka dugan koru de banganden dugan walle dugan kor wide badak den ne de kwani kan buje no ne me method but procedurals matter bobu dan lat ka ngaga wa emas en wa badil gor en special code me dunga kuma charme me kon dia de take care relative tin gwa ngene de kon tela ne dak ma charno tikin ka titten kane dak ma chaji kane de na de no ne ke ji kane de jag no tele ka tit du no ne me a politically motivated case ka jowe dan ci kon ninka ka kuje mon ne dak ma cha shi me dan ci kanon no de kren gam chumot ke min anga kere lo anta matikan ka ruwana we wonyam re lok gwa mo kanong mokpin murai ko antama ken ci ga jidwere anan ni ci ne ko antila jillok ci kala no ne ti ga jidwere ban ma kan gana jogo no ga jidwere ci ga jidwere ko ngoda gam karodien ko kana all evident ko te changun anete ko la prosecution chaga challenge anete konte kel ke dak no char mi ci kana me request ja me chala ko me SPLA ayu en lat kene joji no ne na me bana bekalok belo yo bekalok ko mite ga mi chala dag ma char mi chajen minanya lo ke video ba joguch jen bo be jajni bekalok mi chaje record mite mi cha cigen dinga jek bugo jo ko video be kana onen anyo ga dag ma char gwa da le writing cha statement ka dial bo cha ka gor written statement chala do cha submit but gain it ko to kill ka dag ma char so gain it ko to kill ke self kim yadit ko dag ma char gor jeno ba case me ba jelem yimon but cha gor no de jeling jerem lan ngai ko dial no na me political case no ne dag ma char tiken ke chung no bat ke chung ken ajen mu kwa lugo no men bala dag ma char dal ne dial ka ja so ku de mo re logan wala dugan kor wi de badak den ci ne ko la ja ci kala do ne na akan kan gor ya le ko de kan decision de kan mek akan bikan constitution bikan login yok bobo da mi jaga ka ko de recording de jelat ke chaje de lat ban ne ke je no recording e masino ba ja law ci Judge Stephen Simon bin jegwa cela de yunene kine lukine yo jok be ne ko la jilok ke je ko da bikan decision bikan ko lo mek anyo gwado me chala do nene ken judges awatikan ke long to go to take ka kuile money akane kanal long akane no bikan decide and no they look they get record ke charge they record no de then George Ben wo the natin call judges because we ne self ke me yadit the self ke me yadit be ko decide no ni ke ne te mo de kana allow ke tikan da allow jen lat ke jen wo de ne de tiete lat ke lu gwasame kana ngakane self ke me yadit ajen yob ke lu jok yob ke je ka shenna jok ka jok mu machan wal bangwan ka pay badek won kin dangraw wi jendangraw wi de bakel ajeri poda na to na me ka bu kon yala ngaji no luk no de kan dag ma char
kana ne tich ka tin kon dong der lat ka kan tu da kan jene le ko dal na ka man dana bala ajel lugo ne me jene dan ji tuwan walla ka shan wal baro ka pay badda ka wancin dangro jan dangro bakan banyu je kana da report en biata kamal bye bye